Agnes. Ya, Aida Goka adu perkolong-kolong season si kedua. Ibas tekuak manuk pagi-pagi Indah. Mibagai orang tua tapi kita 5 naring cacai. Ijange krinan deku. Iya, dari bayi belum tahu, belum. Iya, man orang tua kami singgon tunduh dai. Mari bi, mari. Aida Goka adu perkolong-kolong melungun nakap kami. Woi. Baci madat matan tadi lali jelma. Eke melang kamu kam tunduh hebe lenga. Goyang saja lebih suntil duebi. Gendang tendang ayak terang. Lampengkom terang. Gundari uga ukur turang atiku engkau mesui perubahan siranglah perubahan sirang turang siranglah ari-ari sumpah janji kata ruta terbuang aku ibahandu perubahan liah sampai kurang perubahan liah sampai kurang. Oh iya mari turang mari ku ceda mama nangis. Oh iya mari ku ceda. Oh iya mari turang mari ku ceda berbiri. Oh iya mari ku ceda. Gundari uga ukur mama nangis atiku engkau mesui perubahan siranglah ari-ari perubahan sirang turang siranglah ari-ari. Hai kini nembekate tuturang makanan Kena kailan sora ban sorana bang. Tes ningan minlang aku megang kidah sorana sirah aku. enak kabanin nali desir nali kurang Enda ya. kai kini nembekate tuturang makanan aku nggo tadi kendu lidkit ngedia turang salale paku bandu maka korbunuh kurundu bagai nirang kenaku. Oh iya mari turang
mari ku jeda mama nangis. Oh iya mari ku jeda. Oh iya mari turang. Mari ku jeda berdiri. Oh iya mari ku jeda. Goda-goda du mama cirem-cirem mindu. Engkahai makan aku rusur. Kirep-kirep pindu abang irayu-rayu. Lah bukan kurayu. Banang rangi terang bagaimana misilo kakak bagi-bagi terpiluk mata gue lang lokang kurayu. Lang labo rayu dua. Ya lah cakang cocok orang rayu pembagian rangi terang. Manuk pinandangi terbuang. Cirem-cirem mindu kidah aku teku. Eksena saja. Lang jadinya berjur kita kari buat keremi tawa-tawailah. Lapis ya gak pas. Adi di lagi pagi cireminan di beru wajar. Wajar? Ya wajar lah. Engkai maka wajar. Saya menandakan di lagi sehat. Adi kau parang beli nih ya. Datasan parang beli nih pasal di beru dengan laki na sehat. Sempat kari di lagi kirap nama yang makloni sehat. Oh bagi bulangah kari sibas kali kopiah. Ciriminya kari sinudang-udai. Wajar. Sehat. Berarti jantan nengah. Iya nak main deng. Iya. Anda gaul ya. Jangan pandang umur, di Gundari. Jadi pandang kai. Pokoknya ulah pandang umur. Kai pandang wajah. Ya lah pandang wajah, pandang kesehatan bagi fisik. Bagi kamu kari pandang wajah. Si penting me sehat. Ringut pe bagi kami na sehat. Sehat. Asal diberudung ala kirap di lagi sehat dengan. Lid kerja di beru kirap naka di beru. Mau berat. Adi nanggolit punana ikirip-kiripin na ugaya. Lah masalah. Dipangi ya gua. Oh, engko sehat saglarna. Soal pangras selangnya dipangi Athena. Ulah kari rumah merawak kakak. Menandakan manusia bahwa dia adalah jantan yang sehat. Oh, bagi kamu jantan. Baci di kuban butina. Kai butina bang. Ngena hatiku kena turang. Beneme aku karo dilakin kaman baku. Oh ngena tendu aku. Ngena hatiku kena turang. Bende kelaku karo dilakin kaman baku. Enggo salah kal kami. Kai maka salah. Kai maka ngena tendu dehara kalakai. Adi kola nai bobaci ngena ningen. Mela salah. Adi bagi agiah nai rimta Mariani iya sing udah dengar. Baci wajar. Bakal pas kitik saka. Aku juga pelasa kerbo Aceh kabah. Kai kerbo Aceh. Lembu Aceh. Gua kini. Yang kopi kepala 5 kepala 4 kitik lalap cigala. Iya awet muda iya. Umur nangan sama tua lang umur nang 45 tahun. Kalau 45 kandung asal semekot lalap. Sing udah dengar lalap. Tapi Cen baik kataku jangan pandang wajah. Iya tentu kami pandangan. Lagi kadai na pandang. Adi-agian nai nen sajai pen na iya si berawana bawa ke deda. Kai.
Kita nakan si karat iya kawat karat nah. Aku Aina gaya-gaya Aina. Ya aku kuidang kada biar ka kurun bape. Amenda bintang tahu kawat kaya Tinari kau karat karat nang. Kapag kuatur jarak lah. Hati-hati. Beruginting sadah merawa. Merawa kuidang rawan kap. Kay narik adula terkarta di kawat perkara tinang lala. Tinari kampe karat nang. Kumis dua na krina rontokon banda. Di ngaso iya lo dali. Kacahai lebih ayon dua na mama. Mela bagena abang adinggo tua-tua. Kacahai lebih ayon dua na mama. Mela bagena abang adinggo bolang-bolang. Bagenda. Mula karena nangin terangkai tersoal kamu mulai. Kami dilakian dan dukin. Mula karena ban kaca ini dulu kabena. Kami lah busuri krina walaupun kami sama-sama dilaki tapi kelas-kelas kami lain. Kelas kai. Kak makan nunggu. Lit ka kelas-kelas. Iya lit. Kelas ada, kelas 2, kelas 3 lit krina. Sekolah kinendai makana kelas. Hampir seri. Ugaya kelas na bang. Siapa itu? Kelas ada. Kelas ada ni pagi tutui de singgo agak lansia ya. Kelas ada kelarna. Contohna bagi saya. Dicontoh. Apa contohna? Kota kene 65 kudas ya, begini dong 65 kudas gue. 65. Gue menang lebih 70. Si bas kene kopiah lin. Cen dengan gua kaba. Bengkilan doi share lebih saja contoh. Dagam kai gaul dengan gaul. Lang termasuk kelas ada. Kelas ada. Oh, bengkilan lo kelas ada ya. Kelas ada. Ugaya. Kai pilane dia tina udah rasa lego sih penting makan. Bagus saja. Gelarnya tua-tua siadi. Tua-tua siadi. Kelas 2. Adik kelas 2. 45 ku 55 kal. Ugaya bang. Gelarnya tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Contohna. Si bas meja 2 kalang. Termasuk kepala desa. Epi 45 tua-tua keladi gelarna. 45 kudas. Yakin? Keladi. Keladi. Semakin tua semakin menjadi. Pak sana meriah-riah dong kita nogu 3. Lengah di mentebusan kan galaran ka. Lengah gaduk sebelum galaran meneranan ka. Bagai. Kami lo bagai kepala desa. Contoh. Contoh. Kelas 3. Kelas 3 dan 2. Gaya contohna. Kelas 3. Jendalin. Anak perana di tua-tua kelas 3 Perkibot. Termasuk perkibot. Tukang sound system anak jenda kange. Kami sada-sada kelas. Seri kami. Kelas 3. Kampe kelas 3. Ya kelas 3 loh. Umur 3. 35 mengaya 42 kalau baca lebih. Kam sekali kini umur 3. Ya aku bagi-bagi itu ngapas-pas. Lakin gue udah 50. Di atas 35 sitik dong. Kelas 3. Gaya. Kayak gelarna. Tua-tua kami, tua-tua reformasi. Daerah tua nang terem nasirate jadi. Begitu. Kalakah kam labau. Seri. Kam labau termasuk tua kami, tua-tua reformasi. Daerah tua nang terem nasi darami. Darami kai bang. Darami kala usur. Ngena tenakam bagai. Iya, melala kasus. Lalah diam duka si udang-udang kalau kayak makanan daramina kam. Termasuk krine berbagai kasus gelar nabi itu tua reformasi. Maka kena bi hati-hati adili anak kena sing udang-udang. Lo kan babana kakiam. Dah melala kasus nih. Lah salah Uga? Kamu ko ketadingan zaman. Zaman kai. Mitandu kami kalau perangin ini moto kami. Uga iya. Kami. Uwe. Singgo pirjabu krina. Kami ngulihkan di berulangit. Jadi nambahi biasa bagai jenda perangin angin si jendebi. Langma. Jenda lali. Bagai kini ya. Jenda
dalam kami boleh perkeleng. Dengar kami kelengi kami terus kelengi kelengi. Sada pila ulih kene tambah usur. Ngeri kak kena perangin ini ya di bagina. Bagi kami rata-rata. Oh, tambah jo. Tiap ingan lit, tiap kuta lit. Nando kain ini na perintah tang na presiden Uguanina. Iya kira kami sangkut ku perangin aing bana mergana. Uguanina kin. Tuntutlah ilmu lebih tinggi dari ilmu orang tua. Memang begini lah. Ilmu pengetahuan. Oh, data hasil lalap pemetah bapak nih nak bagai. Ugakin pemetah bengkila. Adi, bapak telu beneran dia. Aku lah nekangin 5. Bagai data hasil lah. Ay nalaw manusihin tongan. Iya, pokoknya ilmu. Ay nalaw manusihin ilmu sa dayna. Sesuai ras mereka kami lapan. Ay namrusa. Lah merusak lagi. Naman sa sehat. Ay nalaw manusihin kila. Ula karusih kinaka. Aku remaja dengan mama, kenatuan asang bapa, ulat ceda goda, lasiat budi. Uga kata tuan ka aku sama. Tuan ka masang bapa. Gua di tuan aku sama Mela aku git bandu di bagayna. Berarti umurku 44, mama 42. 40 ha? 40. Kang. Aku cencendeng nga bang. 10 tahun. Oh 10 telu. Metir ngegelera perbeli dan Daging ku mencagalan. Lang kada- umurku muda dengar. Oh 10 telu hari. Woi. 10 telu. Kada Indonesia 10 telu nen coba. Adik kuno ayo no pas nge 10 telu. Woi. Nen katan tando. Nguka umur 10 sada. Woi. Nen kajajar nen umur 22 dengar. Nen ka Adi dan kapu dinari. paling ke 10. Woi. Jadi 10 tambah 10 sada tambah 10 telu tambah 10 2. Gue Berarti 54 gue. Gue betuasa di bagayna. Aku betul asa. Woi. Makas tuh no katakan. ABG dengar aku bang. Kak, iya. ABG. Kayak kaki na BGK. ABG anak baru gede. Gaul. Bagain lagi. Kam, adi menjili de kujena menjili kalah ita kare mole. Uga kini ya. Adi kuta tenda sugi genenda kalah kena bahasa karoto kal kencangkana. ABG pitah nang kai. Itu kena sambar pengerti ne kasih ngeri. Kai kini ABG zenda. Nama aku belas kena nam kam. Kai. Anak begu kancang. Nama aku nak Ilang aku lah anak na. indung na peplaus lang belasan. Kita nggak kukureja. Cukup bagaimana? Aku janjian dengan mama. Bagi sadar. Aku remaja dengan mama. Baik baci. Bagaimana? Ya ini dalam belasan kan sadar nadai. Atau kalau kan rekam lari kini tekan. Aku remaja dengan mama. Enak. Kenatuan asang bapa. Lo dah alih. Mela bagena turang. Lasiat budi. Oh lakam cerita bangku. Duangan sata basna bandu. Dong nake nangikur karo. Bagi biang julu. Ngikur dung na. Oh bagi biang julu. Oh. Uga bandu tabasna. Puja tabasna li. Adi Kay tabas. bandi tabasna. Lo man belasan kerjain. Mulai kalah kari. Sajang kulit tabasna. Gelah kutuh kana basi saja danari. Ay lang, adi kuda ari katakan bandu kari sangkal na. Ay. Gelah hula banci masok iya. Lance dai bandu. Kacai lebe ayun na mama. Mela bagena abang adinggo bolang-bolang. Tua-tua giang, tua-tua komersi lagi. Hati serpi sana lengah ketandingan. Kacai lebe ayun na mama. Mela bagena turang gosri tuan duras bapa. Kacai pelalak dengukin biak cimpiring ngelalap. Kacai 4 kali nari pi kacai bageng lalap. Gelah dah duga iya per ringut-ringut na yondo iteku. Tua-tua giang, tua-tua komersi lagi. Hati serpi sana lengah ketandingan. Aku
ngikur karo bagi biang julung ngikur dungna kena ngikur lagi bagi biang julung ngikur dung